sifika ngisho bahedeni imbala amadimoni afisa ukuzenza angakwazi ukuyozenza kulawo makhaya ngoba qaba ukuthi kulana amakhaya amanye ayikho leyo phethini ngona beleseni la ngoba sayithola la ikhaya iphethini Angenza le example futhi khona lekuthiwa ukuphehla amanzi amnyama kube nokufa kwabantu emndenini ngenyanga ethile every year in 1 month uthola ukuthi sekuzokwa 4 times like iminyaka ilandelana njalo ngoOctober kumuntu njalo ngoOctober kumuntu ofayo lelo nto abasuke bengazalwanga benjalo benayo for many years past ungathola kwakade kuyiphilelwa nje bese kuthi somewhere along the line kuvela ogalayo lomndeni ahambe ayothalatha bese kumnikeza lamanzi ephehlela ke kuthiwa akaqale kaphehla amanzi amnyama kufela abantwana abafuni la ekhaya ngenkathi eyiqala lento kathi ingekho iqaba ubuye lothalatha ngenkathi eyiqala uma imimoya isisebenza ayizovele ngenkathi esephehla amanzi amnyama lona ivele ibulala umuntu kanoma yiphi inyanga ngenkathi ephehla amanzi imimoya yona umsebenzi wayo homework yayo ukubheka la ekhaya ukuthi abanye bafa bengathakathwe beyivele nje owayefile wayefika yiphinyana akazo ngizwa lento lona yathakatha bona bona madibona umsebenzi wawo uqini ukuthi la ekhaya ufiwe ngayiphinyana abesefika leyo month leyo okwafika ngayo eyifele umuntu emdala eno-90 years engathakathiwe abesefika wona madibona azobopha ifindo enze i-tie-in ukuthi njalo kusukela manje uma futhi lenyanga khona unovalo yingakho abantu bemimoya uma bekhuluma ngokukhulekela umuntu noma ngokubhodoza bakhuluma ngokuqaqwa kwamafilo ngoba amadimoni ayayenza into lesilise lizokuthi i-tie-in yezulu amafilo Hallelujah. Hallelujah. Ukuthi la ikhaya sefiwa njalo ngoOctober kanti bagcine kufumu baqale kufumu ngoOctober eyifela ngoba emdala nje engathakathiwe kwena kwakho oqala ukuthakatha lamadimoni asebenza ngokuthakatha bakhe ayoqina iphethini ukuthi kufiwe ngayiphi inyanga ngoba ngeke abulale noma yini azobulala according to the pattern of the family. Ayo kodwa bayenza abantu basefamily